Itangazo rivuye muri RDB riremeza neza ko Chateau Le Malal iherereye mu karere ka Karongi yabaye ifunzwe by'agateganyo. Ibi byagenze bite? Iri suzumwa ryakozwe gute? Ni mu gihe muri iyi minsi amakuru yakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga atandukanye, bamwe bavuga yuko iriya Chateau Le Malal yatezwe umutego, yaguye mu gatego gakomeye cyane yari yateguriwe na mukeba wayo nguriya mugabo wakoreye mu bukwe uriya mukire, ngo bafite hoteli iri iruhande rwabo, bivugwa yuko yari iruhande rwabo, nyine byasaga nkaho ari umutego wabatuyemo kugira ngo iriya hoteli iba yahura n'ibibazo, soit kuba yafungwa cyangwa kuba yatakaza abakiriya, noneho bagatangira bakagana iyi hoteli. Ibyo ni ibyavuzwe ku mbuga nkoranyambaga. Hari n'ibyatangajwe n'iyi hoteli, n'ubuyobozi bw'iyi hoteli bwavuze yuko 99% y'ibyavuzwe ari ibinyoma. Hari rimwe basize 99%, ako karimwe wasanga ariko kayikozeho. Turaza kuza kugaruka kuri ibi byatangajwe n'ubuyobozi bwa hoteli Chateau Le Malal, tunarebe n'iri tangazo rihagarika iyi hoteli. Nta handi honyine ho kwizerwa wakura amakuru ashyitse, amakuru meza, amakuru azirimuha, usibye hano kuri YouTube channel wahisemo kandi nziza, igufasha kumenya amakuru aba atandukanye. Reka twihute ntatinze manze ngaruke kuri iri tangazo ryasohowe na RDB. Turabutsa yuko mu makuru yari yabanje RDB yavuze yuko igiye kwinjira muri iki kibazo, ndetse na PSF urwego rw'abikorera narwo rukareba iki kibazo cyavutse, rwasanga aba bakoreye mu bukwe bararenganye, bakaba basubizwa amafaranga yabo cyangwa bakongera bagateguriramo ibindi birori. Ibyo umutego watezwe iyi hoteli byo bimeze biti? Reka tubirebere hamwe. Itangazo riragira riti gufunga by'agateganyo hoteli Chateau Le Malal. Iri tangazo rikomeza rigira riti hashingiwe ku itegeko nimero 12 akarongo kaberamye 2014 ryo kuwa 19 ukwezi kwa 5 2014 rigena imitunganyirize y'ubukerarugendo mu Rwanda, cyane mu ngingo zaryo za 5 20 na 29 riteganya ko buri kigo gikora mu rwego rw'ubukerarugendo kigomba kugira uruhushya rwemewe rwo gukora, zikanaha urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB ububasha bwo guhagarika cyangwa gufunga ibigo bitabyubahiriza. RDB itegetse ko ibikorwa bya hoteli Chateau Le Malal bihagarara. Nyuma y'iperereza ryakozwe byagaragaye ko iyi hoteli ikora nta ruhushya, bityo ikaba itarubahirije amategeko agenga ubukerarugendo mu Rwanda. Guhera kwa 22 Nyakanga 2025 hoteli Chateau Le Malal ntiyemerewe kongera gukomeza ibikorwa nyuma y'iyi tariki, bizafatwa nko kwica amategeko igihugu kigenderaho, bishobora kuvamo ibihano bikomeye. Kongera gufungura bizasuzumwa, ariko iyi hoteli imaze kuzuza neza ibisabwa ngo ihabwe uruhushya rwo gukora mu rwego rw'ubukerarugendo no kubahiriza byuzuye ibisabwa n'amategeko byose. Abantu bose bakora mu rwego rw'ubukerarugendo no kwakira abantu baributswa ko kugira uruhushya rwemewe rwo gukora ibikorwa by'ubukerarugendo biteganywa n'itegeko. Uru ruhushya rugaragaza ko ibikorwa byujuje ibisabwa byibanze ku bijyanye n'umutekano, serivisi nziza n'imikorere, hagamijwe kurinda ababagana ndetse n'urwego rw'ubukerarugendo muri rusange. RDB izakomeza kurengera ubunyangamugayo, umutekano n'ubunyamwuga mu rwego rw'ubukerarugendo no kwakira abantu mu Rwanda. Ku bindi bisobanuro cyangwa amakuru mwakenera, mwakwegera ishami ry'ubuziranenge bw'ibikorwa by'ubukerarugendo RDB
telefone, adresse, sinzi niba nazibasomera, tiko turaza kuza kubishyira muri description kabisa. Wanabandikira ibyakozwe kwa 21 ukwezi kwa 7/2025 urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB. Reka dusubire inyuma bantu bakuru, reka dusubire ku makuru ari kuvuga yuko iyi hoteli itari ifite ibyangombwa. Turabibonye. Ese iyi hoteli ko bavugaga yuko ifite inyenyeri 5, nibyo biyitiriraga bavuga bati wenda iri ku rwego rw'inyenyeri 5, nta cyangombwa yarahawe? Ese hoteli yamamaye gutya kuri uru rwego, yakira abantu, yamamaje ikora iki, igira iki, yatangiye service, ese kubera iki bitari byarakurikiranywe ngo bamenye yuko nta byangombwa ifite? Bakaza kuza gukurikirana ikibazo ari uko cyakomeye, bakaza kuza gukurikirana ikibazo ari uko havutse ibibazo bikomeye. Ku ruhande rw'ababishinzwe cyangwa ku ruhande rwa RDB naho turaza kuza gusanga yuko ntabwo ari ngewe ngenyine, turaza kuza gusanga nabo batarakoze akazi kabo neza. Ubundi ni gute hoteli nk'iyi ikora igihe kingana gutya nta byangombwa ifite? Ikindi turaza kuza kurebaho ku bijyanye n'ibyavuzwe yuko iyi hoteli yaba yaragambaniwe cyangwa yaba yaraguye mu gatego. Reka tureke kuvuga kugambanirwa, ko kugambanirwa nyine hazamo ibintu bigendanye n'ubucabiranye. Yaba yaraguye mu mutego wa mukeba. Hari hoteli bivugwa yuko iri iruhande rw'iyi hoteli, akaba ari hoteli yabariye abantu bakoreyemo ubukwe. Iyi hoteli ishobora kuba yaratahuye amakuru yuko iyi hoteli nta byangombwa igira, ikajya gukorera y'ubukwe, ikabazanira ikintu kinini kiruta ubushobozi bwabo. Noneho yamara kubazanira ikintu kinini kiruta ubushobozi bwabo, bikaza kuza kurangira amakosa yabagaragaye, amabuno nguko inkware yurira hejuru niko igenda urushaho gushyira ubwambure bwayo hanze, bikaza kuza kurangira ahantu ifite intege ntiyagaragaye, bagahita bakubitiraho. Muri kumva neza icyo kintu, bagahita babakubitiraho, bagahita bafatiraho ngaho. Noneho rero aba bantu bakimara kuvuga bati nitujyayo amakosa y'iyi hoteli akagaragara, bikavuga bigasakuza cyane, bizatuma leta ijya gukora checking ibahane cyangwa bizamura igisebo kuri iyi hoteli. Ubundi nibimara kuzamura igisebo kuri iyi hoteli bigire bite? Bituma abakiriya bajyagayo bagira bate? Bagabanyuka. Iyi hoteli ntabwo itari yagize ngo ikore PR, kuko nabonye ejo bundi bahavuye yarakoreyeyo anniversaire rwose agaragaza uburyo ari ahantu heza bajya no mu photoshoot. Ndavuga nti iyi ni publicité ku ruhande rumwe. Reka tuve muri ibyo bya publicité tugende ku byabaye. Uriya munsi barimo bantu bo muri iyi hoteli baravuze ngo iyi hoteli izadusubiza, kuko izadusubiza amafaranga 40% y'ibyo twakoze, cyangwa dushyire ku karubanda ibyayo, kuko dufite abantu bari baje kwifatanya natwe cyangwa abantu bacu, dufite influencers bakurikirwa n'abantu bagera muri 6,000,000. Niba tadukorera ibi n'ibi tuzabateza abantu, tuzabivuga. Urumva yuko n'ubusanzwe agapurani ko kubateza abantu kari karimo. Uyu mukino umuntu yawize neza uyu mukino umuntu wawize, reka mbabwize ukuri, yawize neza nimba ariyo gahunda bari bafite yo kugira ngo basenyire ya hoteli, ahubwo hoteli yabo ijye up. Kuko barabiteguye bavuga bati turaza kubigenza gutya, tubitware gutya, turaza kuza kubakoresha penalty bite bituma ubugenzuzi bumanuka. Ariko ibi nanone ndaza kuza kugaruka kuri RDB, dusange muri RDB hashobora kuba harimo ikibazo gikomeye cyane. Ngayo nguko ngibyo ibyaba bagabo. Hoteli yafunzwe by'agateganyo, ariko ubwo baraza kugira ibyo bakosora. Niba bamara kugira ibyo bakosora ejo cyangwa ejo bundi bakongera bagatanga service. Ariko hagati aho ngaho ubuyobozi bw'iyi hoteli bwari bwagiranye ikiganiro n'Igihe, bavuga yuko 99% y'ibyabavuzweho ari ibinyoma. Chateau Le Malala yavuze ukuri, akari murori kuri service mbi
ishinjwa. 99% ni ukuvuga ngo harimo rimwe y'ibyo bavuze bya nyabyo. Ubuyobozi bwa hoteli Chateau Marara iherereye mu karere ka Karongi bwatangaje ko byinshi bimaze iminsi bivugwa ku mbuga nkoranyambaga bijyanye na serivisi mbi ari ibinyoma. Ni inkuru ndende tuzagarukaho, ni inkuru ndende tuzasoma tukabibagarukirizaho cyangwa tukabiganira. Cyari kituzinduye uyu munsi kwa kugaruka kuri aya makuru tuvuga tuti ese agatego bari batezwe karakaye gatego. Ese aba bageni bari baramenye yuko iyi hoteli nta generator igira, barangije baraza bakora y'ubukwe biza kuza guhuza gute nuko umuriro ugenda ukamara amasaha 3. Umutekinisiye twaganiriye ngo babyita black. Ese hari umutekinisiye cyangwa hari umuntu wo muri Electrogas baba barishyuye agakuraho umuriro kwa ayo masaha kugira ngo mukeba bamubone impuza uruboga mu kanwa cyangwa igishyimbo mu kanwa? Ntawamenya, ntabwo ibyo ngibyo byanzuye nta n'uburyo bifashe gutyo. Ariko igihari ni uko bano bagiye aribwo amakosa y'ihoteli yagaragaye. Bari bazi neza yuko niba bashyira umubare w'abantu benshi kubakira biraza kuza kubagora, kuko bari bazi neza yuko badafite abakozi benshi. Ahubwo iki kibura cy'umuriro nimba ari akarungu kiyongereyemo, nimba nako bari bagapanze kugira ngo ikibazo kize kuza kuvuka, nicyo kintu umuntu atamenya. Ariko turakomeza kubakurikiranira tanu kwa tanu, twarakaye twashyizemo imbaraga. Izi nkuru mugomba kuzimenya uko zimeze byanze bikunze. Igihari nuko ku kigendanye no kuba bari barakiriwe nabi ntacyo RDB yabivuzeho, ahubwo nuko basanzwe iyi hoteli itujuje ibisabwa. Ushobora gusanga ibyinshi bayishinjije bitari byo, kuko mu itangazo ntabwo tubibonye, ahubwo tubonye ko itari ifite ibyangombwa cyonyine. Ibindi rwose ushobora gusanga ari ibyo kwatsa umuriro kugira ngo bamanuke batere itoroshi barebe, ariko hari ibyo ya hoteli itari ifite. Niyo mpamvu nta nicyo bayihora, kuko batari barigeze bayigenzura. Deja kuba nta cyangombwa ifite, nta na check yigeze ikorerwa. Ngaho nguko rero ukomeze mubane natwe kandi mwibuke gukora subscribe.